Simone José Antonio dos Santos Trinidad Bolivar y Palacios ni umugabo wamenyekanye cyane ku izina rya El Libertador. Yavukiye mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas mu mwaka wa 1983. Atabarukira muri Colombia mu mujyi wa Santa Marta ku itariki ya 17 Ukuboza mu mwaka wa 1830. Yari umusirikare wari ufite ipeti rya general yakomokaga muri Venezuela. Uwo mugabo ufatwa nk'intwari muri Amerika y'Amajyepfo yose, wabaye perezida w'ibihugu bitandatu mu bihe binyuranye, niwe tuganiraho. Gende tuyishime Jadofis. Simón Bolívar, le libérateur cyangwa se de liberator, El Libertador, afatwa nk'intwari ikomeye mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo izwi nka Amerika Latine. Yashyizwe mu rwego rw'intwari kimwe n'umunya-Argentine witwaga José dos San Martin n'umunya-Chile Bernardo O'Higgins, abo bose bakaba baragize uruhare mu kugamburuza abakoloni b'Abasipanyol bari barakolonije ibihugu byabo. Kuva mu mwaka wa 1813, Simón Bolívar yagize uruhare rukomeye cyane mu guharanira ubwigenge bw'ibihugu ndetse mu bihe bitandukanye abaperezida wa Bolivia, perezida wa Colombia, wa Equateur, wa Panama, wa Peru ndetse na perezida w'igihugu cya Venezuela yavukagamo. Ibyo nibyo byamuhaye izina ry'icyubahiro n'igitinyiro rya El Libertador cyangwa se le libérateur. Intambara z'impinduramatwara yarwanye nizo zatumye Simón Bolívar aba perezida w'igihugu cya Bolivia amezi n'iminsi 17. Hari kuva ku itariki ya 12 Kanama kugeza ku itariki ya 29 Ukuboza mu mwaka wa 1825. Niwe wabaye perezida wa mbere w'igihugu cya Bolivia abakoloni bamaze gutsindwa. Yabaye perezida w'igihugu cya Peru imyaka 2 amezi 11 n'iminsi 11. Hari kuva ku itariki ya 17 Gashyantare mu mwaka wa 1824 kugeza ku itariki ya 28 Mutarama mu mwaka wa 1827. Yabaye perezida w'igihugu cya Peru amaze guhirika ku butegetsi witwaga José Bernardo do Tagle. Yabaye perezida wa Colombia imyaka 10 amezi 4 n'iminsi 17. Hari kuva ku itariki ya 14 Ukuboza mu mwaka wa 1819 kugeza ku itariki ya 4 Gicurasi mu mwaka wa 1830. Niwe wabaye perezida wa mbere w'igihugu cya Colombia nyuma yo gutsinda abakoloni. Yabaye perezida wa Venezuela imyaka 13 amezi 6 n'iminsi 19. Hari kuva ku itariki ya 6 Gicurasi mu mwaka wa 1816 kugeza ku itariki ya 25 Ugushyingo mu mwaka wa 1829. Yabaye perezida wa Repubulika ya Guayaquil, ikaba yari intara nini yari yariyomoye ku bukoloni bw'Abasipanyol, yabayeho hagati ya 1820 1822. Muri Repubulika ya Guayaquil yarahitse ku butegetsi witwaga José Joaquín de Olmedo. Yagerageje guhuriza hamwe igihugu cyitwaga Grande Colombie, cyari kibumbiye hamwe igihugu cya Equateur, icya Venezuela n'icya Repubulika ya Nouvelle Grenade. Simón José Antonio dos Santos Trinidad Bolivar y Palacios, wamenyekanye cyane ku izina rya Simón Bolívar, yaharaniye ko habaho igihugu kimwe cya Colombia yagutse cyangwa se la Grande Colombie ndetse akibera na perezida wa mbere, uretse ko cyaje gusenyuka buri gihugu mu byari bikigize kikigenga. Icyo gihugu cya Grande Colombie cyari kibumbiye hamwe igihugu cya Equateur, icya Venezuela ndetse n'ikindi gihugu cyitwaga Repubulika nshya ya Grenade, République de Nouvelle Grenade. Bolívar wiswe le Libertador mu mwaka wa 1813. Nubwo yari umurwanyi karundura, yagiye ahura n'inzitizi mu ntambara yarwanye inkundura ahanganye n'abakoloni b'Abasipanyol. Ngo byageze aho nawe ubwe yita umugabo w'umunyabibazo cyangwa se l'homme de difficulté, mwibaro yandikiye umujenerali witwaga Francisco de Paula Santander mu mwaka wa 1825. Simón Bolívar yagavye ibitero 100 muri iki byagera kuri 79 bigera ku ntego. Yakoze urugendo ku ifarasi rushya n'ibirometero 70 muri zo ntambara zose. Abahanga mu kubara iby'ingendo bemeje ko yagenze inshuro zirenga 10 kurusha umurwanyi Hannibal, ndetse akarusha inshuro 3 ingendo zakozwe na General Napoleon Bonaparte no kurusha inshuro 2 izakozwe na Alexandre Rogara. Nk'umuntu wogeye bihebuje muri Amerika y'Amajyepfo akamamara ku isi yose nk'igitangaza mu mpinduramatwara, Simón Bolívar afatwa nk'icyakwa cyangwa se ikone muri politiki n'amateka mu bya gisirikare. Igipimo cy'ubwo bwamamare nuko mu bihugu byo hirya no hino ku isi hari ibikorwa byinshi birimo n'ibihugu byamwitiriwe. Icyambere ni igihugu cya Bolivia, murumvamo izina Bolívar, ngo n'igisobanuro cy'izina Venezuela gihuje inyito na Bolívar. Mwese muzi igihugu cyitwa Trinidad na Tobago. Ni izina rihura cyane na rimwe muri uyu mugabo witwaga Simón José Antonio dos Santos Trinidad Bolívar y Palacios. Trinidad Bolívar, Trinidad Tobago. Ifaranga ryo mu gihugu cya Venezuela ryaramwitiriwe, ryitwa Bolívar.
n'igihugu cya Bolivia ubwacyo niwe gikomoraho iryo zina Bolivia, Bolivar. Hari ibibumbano n'imihanda byamwitiriwe hirya no hino ku isi, cyane cyane mu bihugu byari byarakolonijwe na Espagne, cyane cyane mu bihugu bivuga igisipanyol ndetse n'ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi. Mu burengerazuba bw'isi hirya no hino mu bihugu handitse izina rye, mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere, yemwe hari n'inyubako ziyubashye, amasitade n'imihanda byamwitiriwe. Izina rya Bolivar ryanditse muri Leta Zunze za Amerika, i Paris mu Bufaransa, i Londres mu Bwongereza, i Lisbonne, i Bruxelles mu Bubiligi, i Cairo mu Misiri, i Tokyo mu Buyapani, i Quebec na Ottawa muri Canada, i Alger muri Algeria, i Madrid ni Barcelona, i Moscow, i Prague, i Bucharest, i Sofia ndetse ni Tehran muri Iran. Umuryango Simón Bolívar yavukagamo wakomokaga mu gace kitwa Violeta Bolívar, aho ni mu gihugu cya Venezuela. Ni umuryango wari usanzwe rw'imbere cyane yuko igihugu cya Espagne gitangira gukoloniza igice kinini cya Amerika y'Amajyepfo izwi nka Amerika Latine. Ngo umukurambere mukuru cyangwa se sekuruza wa Simón Bolívar yari umwanditsi mu nkiko cyangwa se greffier mu nkiko zitwaga muri icyo gihe audiencia. Bolívar yavutse mu muryango w'abana batanu barimo Maria Antonia, Joana Nepomucena, Joana Vicente, Simón Bolívar ndetse na mushiki we witwaga Maria del Carmen witabye Imana akivuka. Simón Bolívar nubwo yabaye icyamamare ngo ntabwo yagize amahirwe yo kwiga neza kuko yatsindaga bigoranye kubera mikoro make atarashobozaga umuryango we kubaho mu mujyi wa Caracas ndetse n'imiyoborere mibi yari iriho muri icyo gihe. Umwarimu wamwigishaga witwa Simón Rodríguez yamutanzeho ubuhamya avuga ko yari umuhanga ariko inzitizi zikabizo, ngo byaje gutuma Bolívar ava iwabo rwihishwa ajya kwibera kwa nyirasenge witwaga Maria Antonio wari utuye mu mujyi rwagati i Caracas. Bolívar yinjiye mu gisirikare afite imyaka 14, ariko cyatangaje nuko yabaye suriyetona nyuma y'imyaka 2 gusa. Yabarizwaga mu mutwe wa gisirikare wari warashinzwe n'umusekuruza we witwaga Don Juan de Bolívar, umwe mu bakurambere be. Ngo mu gisirikare yakomeje kugenda bamuba imbere ku buryo yaje no guhabwa amahirwe yo gukora amahugurwa ya gisirikare mu mahanga. Yagiye mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Bilbao ndetse ni Madrid, ndetse akomereza amahugurwa no mu Bufaransa, agira amahirwe yo kwiga indimi nyinshi zamufashije kuyobora abasirikare yarakuriye. Mu Bufaransa ngo yakurikiye ibikorwa bya gisirikare bya General Napoleon Bonaparte wayoboraga muri icyo gihe, ndetse asogongera ku bitekerezo byamenyekanye nka philosophie des Lumières byaganishije ku mpindura amatwara y'Abafaransa n'izindi zayikurikiye zirimo Revolution y'Abanyamerika, Revolution Américaine. Simón Bolívar waje gushakira i Madrid muri Espagne na Maria Teresa Araiza hari mwaka wa 1802, aho yaje gusubira muri Venezuela nk'igihugu yavukagamo, aragenda yigarurira imitima ya benshi ku buryo byamufashije kujya ku butegetsi ku ruhembe rw'umuheto. Kuva ubwo nibwo yahawe izina rya Libertador. Mu ntambara nyinshi z'umuriro yarwanye hari amateka atazibagirana. Ngo ku rugamba Simón Bolívar ubwe akoresheje imbunda yarashe abantu bagera kuri 896 mu minsi 3 gusa. Hari hagati y'itariki ya 24 n'iya 26 Gashyantare mu mwaka wa 1814. Mu gihugu cya Venezuela ubwo yari perezida wacyo, Simón Bolívar ngo yashyize imbere kugiturisha, umutekano urongera uragaruka. Yafashe ingamba zo gutuma abaturage bagira amahoro mu gihugu cyabo by'umwihariko, ategeka ko hashyirwaho politiki zagutse zagomba guteza imbere igihugu ariko zikuriwe n'ubutegetsi bwa gisirikare. Simón Bolívar yashyizeho politiki y'imisoro kandi ngo abanyamahanga bose babishakaga abahubwiye na gihugu bwa Venezuela. Yashyigikiye ubuhinzi bw'umwuga muri Venezuela agamije kuzamura ubukungu hakoreshejwe kohereza ibicuruzwa byinshi byakomokaga ku buhinzi mu mahanga. Ibitekerezo bya Simón Bolívar byanditse ubudasibangana mu mitwe y'abatuye Amerika y'Amajyepfo kuko ibyo bihugu byose bimufata nk'umutegetsi w'ibihe byose. Twabibabwiye twinjira muri kiganiro ku izina rya Simón Bolívar ryanditse ahantu henshi ku isi ya rurema. Nimwumve hamwe muri ho. Reka duhere muri Amerika y'Amajyepfo. Hari ikibumbano kinini cyitiriwe Simón Bolívar mu gace ka pariki yitwa Cartagena de Indias mu gihugu cya Colombia. Nabibagiye kandi kwikubitira ko Simón Bolívar ari igihugu cya Bolivia gikomoraho izina Bolivia. Ifaranga ryo muri Bolivia naryo ryaramwitiriwe. Irya Venezuela ryo barimwitiriye burundu kuko ryitwa Bolívar. By'umwihariko inoti y'ijana yo muri icyo gihugu ikaba iriho ifoto ye. Mu rurimi rw'igifaransa inoti y'ijana yo mu gihugu cya Venezuela ni billet de 100 Bolívar venezuelien. Ibihugu byinshi byahoze ari koloni za Espagne byanambye ku izina rya Bolívar, wahanganye nabo bakoloni kugeza bashyize amakoti ku ntugu bagasubira muri Espagne bakareka rubanda rukiyobora. Saho gusa muri Leta Zunze za Amerika hari imijyi, ibibumbano n'ahantu hiyubashye harimo n'inzu z'ubutegetsi zitiriwe Simón Bolívar. Izina rye kandi ryanditse ahantu henshi ku mugabane w'Uburayi. Mu gihugu cya Argentine naho hari ikibumbano cya rutura kiri mu mujyi wa Buenos Aires muri parike ya Rivadavia cyitiriwe Simón Bolívar. Muri Colombia mu murwa mukuru Bogota hari umuturirwa muremure cyane witwa Plaza do Bolívar ufite imbuga ngari yakirirwaho ibihumbi by'abatumirwa wubatswe mu mwaka wa 1844. Muri Colombia kandi mu mujyi wa Bogota munazo murwa mukuru Bogota
hari parike yitwa Metropolitano Simón Bolívar, naho umusozi wa kabiri mu burebure mu gihugu cya Colombia wiswe Pic Simón Bolívar. Mu gihugu cya Venezuela ho hari imijyi myinshi y'ingenzi, inyubako, ibibumbano ndetse na kaminuza yitwa Université Simón Bolívar de Caracas. Iyo nimwe muri kaminuza zikomeye zo muri Amerika y'Amajyepfo. Igihugu cya Argentine cyo cyamutuye n'intego iri mu kirangantego cyacyo. Mu kirangantego cy'icyo gihugu handitsemo A Simón Bolívar la Nation Argentine. Ni nk'aho bagize bati igihugu cya Argentine ni cya Simón Bolívar cyangwa se aragituwe. Ayo magambo yanditse no ku kibumbano kiri mu murwa mukuru. Mu gihugu cya Argentine kandi hari n'umujyi witwa San Carlos de Bolívar uherereye mu gace kitwa Partido de Bolívar mu ntara ya Buenos Aires. Mu gihugu cya Peru naho higanje amashuri n'izindi nzego zitwa Simón Bolívar ndetse hari ikibumbano mu murwa mukuru Lima kiri ku nyubako yiswe Plaza del Congreso de Lima de Bolívar. Muri icyo gihugu cya Peru kandi inzu Simón Bolívar yaratuyemo bayihinduye inzu ndangamurage. Mu gihugu cya Equateur ahitwa Guayaquil naho hari ikibumbano cyitiriwe Simón Bolívar na José de San Martín giherereye ku ruzi rwa Guayas mu mujyi rwagati. By'umwihariko ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru w'igihugu cya Equateur cyitiriwe Simón Bolívar kikaba cyitwa Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho hari ubwato bwo mu bwoko bwa sous-marin bwahawe inyito ya USS Simón Bolívar. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi habaye umusirikare wagize uruhare mu mpinduramatwara y'Abanyamerika by'umwihariko mu ntambara yamenyekanye nka Guerra de Secesión waje kwihinduza izina akitwa Simón Bolívar Buckner. Uwo mugabo yabaye na guverineri wa leta ya Kentucky. Umuhungu wa Simón Bolívar Buckner witwaga Simón Bolívar Buckner Jr. nawe yabaye umusirikare ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagize ipeti rya Lieutenant General akaba yararwanye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Simón Bolívar izina rye kugeza uyu munsi riracyavugwa. Mu mwaka wa 2008 abagize itsinda rya muzika ryo muri Espagne ryitwa Escapi album basohoye muri uwo mwaka yitwaga Lágrimas y Gozos bayitiriye Simón Bolívar ubwo bayitaga El Libertador. Mu mwaka wa 2014 hasohoye filime yitwa The Libertador yakozwe n'umunyavenezuela witwa Alberto Alvero avuga ku buzima bwite bwa Simón Bolívar. Imbwirwaruhame za Simón Bolívar kandi zirimo nk'iyavugiye ahitwa Angostura kugeza ubu zifatwa nk'icyitegererezo mu gukungara ku bitekerezo bya politiki. Umwe mu banyapolitiki bubakiye ibitekerezo byabo cyangwa se manifeste ku bitekerezo bya Simón Bolívar harimo Hugo Chavez wayoboye igihugu cya Venezuela agahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo ku buryo bukomeye. Chavez wendetse ibitekerezo bya Simón Bolívar byaramutwaye burundu ku buryo mu mwaka wa 2001 yashatse guhindura izina ry'igihugu cya Venezuela akacyita République Bolivarienne du Venezuela. No kuvuga Repubulika ya Bolívar cyangwa se igendera ku matwara ya Bolívar ya Venezuela. Ngo rero Simón Bolívar ubusanzwe witwaga Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar Palacios Ponte y Blanco cyangwa se Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios wamenyekanye cyane nka Simón Bolívar, umurwanyi w'ikirangirire utazibagirana mu mateka y'isi by'umwihariko muri Amerika y'Amajyepfo, Amerika Latine. Umusirikare wagize ipeti rya general akayobora ibihugu byinshi mu bihe bitandukanye. N'umwe mu bagabo bagamburuje abakoloni b'Abasipanyolo bigatuma batsindwa bagasubira iwabo. Ibitekerezo byanyu kandi duhora tubikeneye. Mushobora kuduhamagara cyangwa se mukatwandikira. Tubashimira cyane uburyo mutajya muhema gutega amatwi ibiganiro tubagezaho. Nimukomeze mugubwe neza rero, mwari kumwe nanjye Tuyishime Jado Fils. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Nibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Fils.